ko abubakari bakilani dara qutni komin kumana kunu abubakar jejari qatisa doka ko karamogo doya afo mogo min ye bara ko jugu ka kuma jugu fo aye ka lagosi anana siga ka seji la ka makku doni o kofe ko karasayin tono karasay galondanna akonyen ninfo akonyen ninkete wallahi aye galondanna nya jigi yere nka danga yere nka do ka ka yere wa konnin kele ko amamme chemin nya lagoshi ka kuma ka ko onna na yele makka bo dina yere latto ka ke la sosola al iltijam min ye ka dina mina kabare anana yele makka bo la yere ka ke la sosola me don tuma min nya fo ako me abubakar jazairi ko ni shigira ka dersula aka kuma be hada madendu sukum magaya ko me qataw shehi qataw tumba bolo pour nunu doni ke bo benin ko nan jiya ke kalandawu ye nu ye mugo do fo na ya sur qataw do ba bolo nu ya tanu bo fuye parce que ni atora tanu ni sempulu la ebete ka sinsha ka koka wala hari qataw munum ba bolo tu ye beta bla qataw la ngam misale dara qutuni alaka ya fanama hadisa domba ngana do doni ba ngana do sunna mugo do fana dondola anaka kalanden tumbe ñoon fe abu jar al harawi abubakari dara kutunni tumbe ñoon fe uni dara kutunni aka kalande abu jar al harawi be ñoon fe uni abubakari bakilani benna abubakari bakilani o fana doni ke bagaye ala ye addi alema minye janadi gaw ahli al kalam sufiu karaduku uluka otunye ala tunyo asheda ma kosobe nani mugo ye mujadala ke kamunajara ke biriya mugo janadi gawni ahli kalam ni sufiu abeshe ila ani mugo ye mujadala ke abeshe ila ala yo shedama atunyo chengana baye aradu janadi gaw ko ahli kalamuka atun ka fari cedo Sheikh Salih Fawzani ba ko baligh mana ka kuma kanyi aka fashihu dedo abese kuma la ka huja jo kay abese wala anim e wa bidiya mo bina bo sufi janajil ahli kalami ni akoro sela nyona abe huja jo ka abi dade awa masakew tumbaci kata onyona masakew na kata kuma unola dan ka tumbese kuma la abese mo galon tigilaw ni fe abese wala ko sobe bo ojo yoruba minna tumbo ke silamiya sariyala sarfu sanu bolo ni mo yenni chogoye ika hujo kanyi ka delaw kan janadi ganu ahli kalam ni sufi be araduku ka kosobe ibe dia sunna mo ge tumamani baqlani benna dara kutunye baqlani minaka ko ambrashe ana kalanda abu jari harawi be nyonse abu jari harawi ko ma ko ni joni akon ni abu bakar baqlani de o ni tora abu jari al harawi haklila ikramo yere ka kramo ye mo min ko ambrashe wa ale yere yaado ni dara kutuye mo min ko ambrashe ni doni ke bakade abu jari harawi bo ale tara sigi makka hadisa riwaya bakade do aye bukhari bolo asigira be riwaya mo be na riwaya mina bolo ka bo masriga ni maghrib minye kale ashariya siral la sey amma abu jari harawi sabawinde o tuma mi dara ko tunu yenninke kalande nyana uko atunkan ka fo kalande nyen ninke de do yuro min baye dinala sinna supporter ni aradula me yire kurosa ka hidama ale ashaira de do yire kurosa ka hidama me amu fo kalande ko ambrase min ka tunkan ka faraka
نين نينكي مغجيجا لندو دينا لا ميري كروسا كاغيدام الأشاري أدو أمو فوق لانديني أبو جاري حراوي فنا أتارا بامبا أبو بكر بقلاني كتابوك كو كلا كو مراجع الأشاري شراياتا أيا الأشاري شراياتا بو مغودو حديثة يروي بغادي دو أشغلي مكة مغو بيبو تيلي بينفي بيبو كرونفي وبين حديثة من الله وهري ابن هجري أكفته باري كونو أي بغاري سرهو لمنكي أسيسرا أبو جاري حراوي كاي روايدك ابن هجري فتل باري سرهو لله أسيسرا أبو جاري كاي روايدك كابو بغاري بولو بو مغربي مغمونون بي بو مغربي يا ماروكو يا نو ترى حديثة ونفيهم من الله على أشاريار على أسيرتا بقلاني كتابو كونو دونك على تابو ko aqida jugudo parce que karamo ye ni ntanu min ke ka ko embrasser min ke ale asala ya sirat mo mo fana tarakala ale bolo uye ale asara sirai ta ko ahli tawili nube ala ka togona kam mon kutu nubu tawili uyuta bolo donc ko min ya la sharia sirat kana afrique ya maghribi ya sababu ye ninde bo asababu ye ninde wodi ya to doni ke ba kacha nu ye doni ke ba min tanu ube uye doni ke ba mun ka kitabu fo iye doni ke ba korolewna na ya soro aka kitabu de fo de bala ahli tawili do ubo fo kafaraka ni muata jilade do ubo fo kafaraka furuki re krosa ka idamo ikani sinsaka ni beta firi wala antum benyo hakli jigin ni qisa dem